Pastor KITSATINU DILIE PETAKESHU MEDZIDI CHEKEMETZ GEZAPOLIRO JEDO FAMILY SUNDAY LA KIKHRÜ KEZEVORBA DERI SUNDAY SCHOOL NHICUKO ZOCHEWE SHEKAINA HOLNU KOLIZI VISHE KOLIRI VISHE DI NYEKO KISE KEZASHIJEHO TISOVIWE AHRAKELIO JISU KRISTA ZANANU KENISEDI ME PETEKE LUSHIA Tiso ke vi bongula ledi ukobu tie ke ze Jehovah shala ke vi poti ha ngukilela ke tezge se ke penyo fe tshiya Jetiu nu ke ze di tsali ke nie ke lipie Jehovah tsilena Galatia go se me fatinie mu me fate tanu pu ke che hamhe nie Krista nu zulu fli ke take Krista che zilete Judamie mori Greek mie ketyoko kedimie mori kedie kemomie tefmie mu tenumie yechego kekwilielho pette Krista jisuginu poche ketala Krista kitsa nietu niekra peso pekroje je deri kije pettegonu temie keze pote Uko pete ke zedi terienu zaliku Gresedi mafa kinye Krista kitsa nye tu nyekra hoha ke zedi gelililome Zaliku breaking di hitinya tetha ke hugo myepo giba zali hau kelile lome bete ke se si thali ke vi me
사실이죠. 해세도야 그저 이거 개변놓고 해니부 해지 도저시리 해게니세디 개테지세 인지야웨 니부 이거 제도 이거 개후시누 UBC 패밀리 개후시디 아니부 이거 개후시에서베바 이거 수서 메시디 아니부 보시포보디 THEJA 쇼호도 니부 노자베 레르리케타 페테고리 츠세케리시리지 아니부 히고 르르게도 아니부 디케푸 시리 게토디케푸 시리 PEMO KEPHRÜ 니부 히고 TSALI 시베 ZHAPU 시게자 하고 하르는도 니부 슬라 히고부 게르르메시디 게바보디 보티 하고 백가와 히지 데리 니부 히고부 호르버디 아니부 보디 짜고리 게크리게즈누 세 히고르 시게리메시 프레셔 테냐 디게 게르르 하하 카피세 아니부 벨레라시아웨 니부 베시웨 시로 아니부 히고 게세디 아니부 보세부 보디 게르솜 하토시 보누 아니부 히고 게테지벤제야 제도 아니부 패밀리 게제보디 아니부 쇼키누 게제포샤바무 게저 호리바도 하고라 게테지벤자웨 아니부 게시질리 게모 기프리바도 아니부 포차케 크리크리디 요고 하고아제 게세야 아니부 슬라 우부게 후보셔서 시리 노 우크리게 저수서 카와히지 노 우카와히지 아니부 시디 샤우테제누기디오셔도 지데르는 우고제도 겔리시지 디해 월리모게다 아니부 해 게후누 저프로고리 카비엔 벨레샤야웨 니부 효고 해 후하누 기쿠케크라리 게세케나라 게메시게자 테누토프게자 시게즈리 요고즈모 아니부 노 기쿠포 게자 게고 테누투게 벨로 수스비세 기쿠누시지 니부 농메지디우 크로히시지 게세케나 아니부 히고 아우하프레다야 아니부 데리 노 우부 우스페코시디 우부 우게세케나리 플리게 비게고 테자시게즈리 비우츠지 오니부 농메지디 제 도저시리 호미에 아니부 우게스니디 워게 후바모기시 아니부 노 아니부 농메지디 우게세케 녀석에 맨내배우기시디 우불하게 리리샤테냐 시로 호미에 기티기 누누 우테게바도 호미에 아니부 게스키 누리도도 호미에 아니부 소르나 누리 보디 우테게도 아니부 노 호코페테 노 게시웨 노슬라 우메지 페테누 노 우바피시제 디헤 셔문냐게 바고리 카비엔 펠레시야 니부 노 우메지디 제도 아니부 히고 게후누 게후하우누 호미에 딜리게 비 자푸시세 KEHU KRÜTA 아니부 시게즈리 도모기시 노 크로히시제 르나게 크리라 리보다 모기시 히시조모 데리 시게조 호투올리로 노스고리 크로히시제 디헤 딜리게 비자 부시야게 자하고 리페테 카빈 펠레샤 농메지디우 크로히시제 우부누누 부샤 자부샤 게메토시디 카와히에 데리 게르메부 지프리 레멘노디 아니부 실리게 비멜루 르네게 비냐토 소고하리 우부 시 preview gishatenya di heja pusha anibu luke hakivo keta kori khapen peleshewe nipu hiko nipu zedo ke hu anipu he tuno grupo khape peleshe ke to he sasiri nguba nipu hiko mikrono shikeja he no nobu ke pelenu dunya deri he mikrono he kelfu thauke apoto ya shi hiburi he ke to fresh je di he hari khape peleshe we nipu nongu mejidi zedo anipu uti ujase he ko ke ho hola meri ke shepete non thaja be se mi po ke tshe ke tshe nipu ke khengu que me jobu petegi bale ni pu sidi hikobu ani pu potise di ke huvo ke ta umudi hikobu ernena sidi ke pu kerna ti ko li pa vo ke li shiji apete khabien pele shidi krista ahali ke za sedi shashwe amen
UBC 사 대체 백무 비슷해디 걸저빌리 대체 하우 되누 테크메시 access to God que penopa de bico que tabe 테크메시 자꾸 추벌 그 쓰고 하고 하가지 디 텔라버 속을래 proclaiming His oneness. 이게 좀 그것을 얘기하려는 KEPHRÜ 선대스 그 후야오는 하고 하라 해버리 대학원 그냥 법에서 봐뭐 하고는 살아 아 대체 뭐 자기 내 그게 대제 누 보츠디 꼭 세디 누구세디 누구자처 그 책임이 이길래 틀려졌나 달하고 하게 하고 때문에 그래서 뭐라 kel리게자 그 대세 kel리게자 하노아 호미에 파트 세리 세달 비호 때문에 자자라 이제 거기 하고 위토세 잘또 걸리도 그러면 그 코토 눈을 잡고 있어서 나 이걸 누발이지 되지 Poche
apu VIDEHOL PENYÜ mu PUCHUNYOKO TSALI KIJIVI NIEPU KETHEJA TSALI ZOGO TSUKE SOGOLA NIEPU PEJE mu ugo KIKHRÜ PEJEWE NIEPU BUJABYE ugo TSUKE LIUTSULE ugo CHILIRO KECHATI BALI DATYO THILIRO DILENU RITUBIKETYO MOROKOLA CHALITYO AHAKYANU PRAKEZASUDO September ja Tethanye Southwest Marrakesh Renakropo nu Kekisa earthquake Keresepo Vodi Menye Sekipo Sheta Mumie Kekra Rosalie Jerry Menye Pingu Kipo Ngulemo Kebasilie Seketa Mikrauliro Alhos Tetsanu World Health Organization Kitanu Sikelie DJ Kripo Donu Kekisa Hau Keresepo Mumie Lakse Keje Kemejelie SEYIEVINUO nu Kepelemie Menye Serapo decrease kipo holy 0.1% of the population mu nyolhu kekra tatiliro Muslim World Watch List nu mehosero kepelemie kepetse seye kodonu Morocco liro kotha mefa tefunu ba kepeleme ko ukepelela ukikru mu seyu nunum hakere kekra zeke sebaya salami kekra rita morosho taya Bible say to dingulero ugi rakamena morotepie kediet sawaya jisuze mikipu ketsa kemiche nipi salapoti kere hamhi ketsa tiunu kepenyofo ke krese miki zaputsa dolero halemenyo mumhasi sedi tsamorosho keki sala kemeje kelie ko mu KEPHRÜ himhato tsuke zokola chabachi kechanun kechatsa gulero dieba mu ahago presa de ugo keze metsuke chatsalido Poliro emergency services nu KEPHRÜ kebako mu seye KEPHRÜ nu vor KEPHRÜ kebako keragola chachi kemeje le kelyeko unusho mu ukede wadi ba ketsako bu tenulule mu metila leketola mu ukotofako mu leketola Morocco sorkari bu dietho musafidi potiki KEPHRÜ himhathoko tseliketola kepenyofabu kepelimeko chatha mutsuke thepusadi ukobu kepeka mu kemeje ketza zakeleti haunu KEPHRÜ mu hathokivi tsakesaginu zapu tseliketola chachi ukohago lelidi kezeli metsuke chatselido Hallelujah KEPHRÜ Jehovah Ego nyo Jesu Christa zanu hozo no vor yawe ego che do puti ke vi holari ke teje bentia ego bu Morocco siye rena holari chali ke tio puti hangu ke le gola ipugo ke meje ke za ugo makere zedi ke se ke za hanu ego ugo kra yawe ego ugo la cha yawe ipuno ego ke cha ke la be se vodi nte mi ha ko to seche ipuno ntio jabe sedi nipu temi hanu to ke ba ba te tsa ipuno to che ti hanu jabe the emergency services rescue services no hatsadi ke KEPHRÜ ke zago tsache ugo ke vi to sedi mi KEPHRÜ ke za no matho ke vi pe tim ho jasache no ke soroi be go tsa ke ni ke the puri khasamu no nipu ke ti pri ugo no itse pe hisadi ugo bu nipu me KEPHRÜ le ke vi de me KEPHRÜ le ke vi ungo zo ke tsuna nuri me KEPHRÜ le ke to no go crossche no masi ke kori mo ke no ke tsa te do ke vi sedi go tsache nipu ho go shorati ti hanu ke kra tenu shoke zogola chaya nipu ma kemeje ketsa nipu zeke seledi nipu Jehova ke krime ri zeke koketa ke peka hedi zeke seke bahanu no mo meje de go kriseche no go no to pelo seche no go no tsuke te pusa go bon kinu ke lingu leche ni ke krari rosalie chidi ke tsuke ne chidi ke meje bawe uteke ke zahanu no krisa tsuke so tsape visa ungo zo ke tsene ne ri tsuke so seche nipu jonon to jabia nipu government ritsa Hakuburi putuketza masi monipu Jehova kenu reketza sedi putuketza no temigo kruhisale temigo chago zoshiri nipu krili ke vicha kresache nipu non to jabe government koritza samu mato tseke zape tem hojasache non to jabe ke peleme koritza sa kemeje ke leti hanu no go zebadi no go tseke tefusache ukubun ki no reli ke le tefu ke le monipu tego nipu kelhunu no ri go matonu ugo nipu kelhu zapunu zoshiri
bun ke kresuri mule nzapuri tsakele tsaliche nipu hoko nipu che do moroko no ke meje ke ba hako sevori mozo no sasamu non tongo meje sa kroku hisache hako pete jesu zanu chasawe amen chilirom hakingu ke लिए tibali do ashesko kolivi hakingu ke te gola ke chabo tsalido ke krepo Jehovah ambijiwe nke kre nuke meje nke tikevi nteja petelari eko chedozo shuri moho yosevodi nzano sasiya nonto agolele tsake mesale shidi nke di nle thonza pula machalije no jabe ka ke sepete tsasa jabe nle tho tsasa da ke za ke hulo go zo shiri tsasa je pete gola ke teje ben tsasa di jesu arakele zano chasawe amen Celiko krevdi dia pengo ponu ker. Jehovah ke vimu ke kola ke se. Pu ke krito. Ke priyofa mu ke diu. Mu ke chache nza tsesi dio. Tison he nsedio. Mu ke chache nza tsedio. Jehovah sha. Diu po se pikeche mese. Mu po ke sha sofu ke toke le famo. Pu poen mato sepie pu ke kruki shito. Sili mato shako pu pesi shito. Zapu zaye teru ke sha ke kre. Mu mato mo chiko metoto. Mie mato ke mere chiko ke ko puto. Mu ke sha besito. Mie ke vi ke sha rakra ke cho putyo. Mu pu ke tyo. Jehovah aujourd'hui, mu meche. Pour nous meilleur, pour nous génipi. Jehovah ne peut qui via. Mu ke meche bien pour hato petem hoba. Hato peteri inseto. Hey Jehovah, mu ke mesako inteseto.
Chiliko kripati hilie pengu pondu kir. Tisoviwe, Yesus Kristus orang keliu zanu, pete kelula sia, cito PESIKECÜ mihidi, family Sunday, awno, KIKHRÜ go, KECHA, ready for, KEPESIKECÜ kepala, uni, mo poti pete no hawa chuzolia mo, dari tie family Sunday zelano cila serivini kezu suleva mo, ugo for gaba go vayo bo, sia thasa ripasadi ukiumu. KEKHI ke bami jete sesedi uni ho gaza di bori pushe ke abo pete gaza se thari chse do mai ha cha sile kenza de je do family Sunday gaza la ribadi nego mi pokenye jevite sesa sidi uni ho gaza ri pushe je pete ko pezie bala le bide KEPESIKECÜ mhidi je do family Sunday hawa mejidi unyo mie pengu dedicate sekedo ba mo puti kerker po makere hola ke penyo fa THEJA we mo chido unyo dedicate so di zevor gelie mikrnyo ko gizo sheri ke hu zao nu uniwe mo nye pubu janye zje ge za di li pula shya go stage nu mikrnyo ko stage nu khor ge za putiu bi pe zali mo shaka zala a terianu ke thodi ko pressure se sinu ugo kesdo ugo mi pengu ba mu mi dilero jido vor ba mi pengu liro jido visho hotu mo gazala vor tole mo de online nu ugo ze ke pe kroba musala online nu ke ze ke pro giznu ori THEJA ali ge do su ha ke facilite chiligo kribudi me fet tenye senunu pengun pugaja hari unyonyo sa Jehovah mhaprozo nuvasiu sa jakrabozo upu ko kebagi nyonyo ko sa terher mivi mie jienu tha jigaba miezo isi children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hands of a warrior are the children of one's youth. Chili kribudi seretapfa kerse kerdi anupulagaja annugori intochasha no ajo vanunu arhisha a ncheya kemerie mu ungo pidi achegasala mhathos ungo davmo asu situba isi. You formed me in my inmost parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Jedo kethodie pregli haunu ugo mi krunyogo mu ke krimori mi pengu dedicate sudo ga ba krunyogo chesna gaza mu ni reminds la san gaza dieko boliro unyonyo e Jehovah ma prozo gaza leseke. Children are God's reward to us. Sesie unyonyo e ke penyo fa THEJA gaza thozo gaza. Children are God's greatest blessing to us. Children are a true source of joy for us. Children are pre-planned, ordained, and given to us by God. Jedo unyo dedicate sudori se vorgaba ko la diha ko se uchike tefa la shia mu haule shike unyo e ke penyo favie. Our children belong to God. Sala mikrnyo go just say hago haseni go encourage la sia. Your children are God's reward and gift to you.
it is our duty to give them back to God's care, and we have to bring them up in the fear of God intentionally. Jido mikronyogo unyo zevor kabako nigo haki kholedomo idi ugo kezedi ke chati bibalido nigo haki kholedomo vitsino sakrie daughter of Vilopi mu asangla sakrie ni kholedomo sesie viano sakrie daughter of VIDEHOL and VISATO sakrie sesie lolana KIKHI daughter of KRÜTA and Rachel KIKHI sesie NILAVINO THEJA daughter of Vilabizo and KIKHRÜ THEJA nigo haki kholevi. Kepukeshem hidi Luvi Meru, son of Vipuzo and Keningunyo Meru, Liro Chido, Vortole Mode, deri online nu, Kepekroba, Mu Kikruzo Shri, Kihu Tejali, Dodi, Udoja, Chabawe, Kehiro, Pengu Hagoha, Pomar Rewe, Mochido, Kezedi, Pete, Kihu Peteu, Unyomi, Pengu Hagola, Chasanabamu, Potelau Chasanaba, Ugo, Chagazunu, Kezedi, Ushola Chasa, Ubu. Kepenyofa kripri nu thalidi siakeli nyo chali ke la chasa mu la chaga ki ukronyo kolai chasudame ugo kezedi pete metsa kacha chali di unyo me pengu ha la chalie musesiu a potela chasdo pete kezedi ke nu hedi ke chachale domo NIEPU hegon THEJA we KEPHRÜ NIEPU hegon THEJA hegon ZHAPU no hengumeji hekredi NIEPU chedo hego bu lavor haki hanu nke sho nu ke pekro ka batiu nu henyo me pengu hago ha khabie nchlegivi khabie mpele ligivi poti holan THEJA we hapete no echse hapete no e khasha mu hapete ntho sebaya mu henyo mi pengu hago ha ke rori pomar remu ntho khasha mo ntho chse mo ntho ugo selemo so we NIEPU hego THEJA nchia ke glamun ke ro pengu hago pomar re mo nkinu ke form ha prozo hego NIEPU chedo ke zidi henyo me pengu hago khapiem pelesi we ntho ugo lam har hasde ntho ugo ha ugo khapie NIEPU uke cruzo shiri mu ke huzo shiri tsde hego sala ke nur hedi chedo ke zidi vicino khapiem pelesia mu pozo ke mo vilopi mu asang launi khapiem pelesia we hego vianori khapiem pelesia mu pozo ke mo pokrenye VIDEHOL mu veseminori khapiem pelesia we hego ke nur hedi lolonri khapiem pelesia mu kretozo mu rechel uniri khapiem pelesia we hego ke zidi nilavinori khapiem pelesia pokrenye vilabizo mu ke krisenyori khapiem pelesia chedo vorzo ne modazo shiri ke tigenu no ke pekroga huviri khapiem pelesia mu pokrenye vipuzo mu ke ningunyo ni khapiem pelesia we no jabye utje NIEPU ke vi ke sho sikho krile ke vi teja khaseje NIEPU ke phuma the khile ke vi mu ke metho chau vale ke vi no jabye utje NIEPU ukronyo me jesidi NIEPU nkrpin nu thusiale ke vi ke ko khabye utje NIEPU nichuno no bu hapro hago ha silidi NIEPU nkrie nsidi lusiale ke vi jabye utje ukronyo zo shwe NIEPU uni ke kriesedi u kriesele ke vi mo NIEPU unyo khabyo ke chahwa sedi pelle lasle ke vi mo NIEPU nkrpin nu seschiers ke vi nom ha series me krono gori tsi sizo mo NIEPU KEKHRÜ pengu hago ha khapiem pelesia no ugo KEKHRÜ nu ugo kelhunu me cho chile je mo NIEPU KEKHRÜ lanu NIEPU u sieze zrezo ga mo NIEPU ke hu bu zo shiri mo he themi bu zo shiri ugla THEJA
ngugelie ki krutche jabye ki hero pengo hago hatje mu jabye ki kru pengo hago hatje hego kenu ready hego jedo ki hero pengo ha kapim pelesa mu ke thezien jusdi Jesus Christa hekela kle zono chaiwe amen amen okay que se vuela llena todo mundo ugo porhi ke kri ke zan no ki kru chdi vor ke pekroba mu ke pekroba ya ki kru ke jigi mikrobo mi ukrunyo zo shui unyonyo zo shui vishu ho ke methadi vor ke pekro ke zaba mikrobo ukrunyo ba mo ke da mori unyonyo ri ba mo ke da si ke chdi vor ke pekroba ki kru krobo ukelhunu pakere mori uzo free chadi unidi lubaya ka jariba mikrobo ukelhunu upir regaza upi mesi ga je ka seri ki kuchi ka bari bawe mikrobo jezo shiri ukronyo mori unyonyo uze ke khoga je di tenu shoga ba unu mesi ga ba si ga je ki kru ba dio ki krobo je do zo shiri mu ba fu da hono zo shiri ke tsga na mi tekeri je do vor ke pekoli mo ga da uke krimi teke mo shoga da la je do vor ke choli mo ga da si ga jari ba dio 미고 보게 책은 쓰디 대개게 봐시게 저리 바웨 슬라 보리게 그리게 저 쓰디 UBC누 기쿠처가 저 수하 그거 레슨 모셔 대리 막게 후보 저저시 지도 그거 대누 레슨을 그 줄리로 그변요페 잡예 우기쿠처가 봐 우기쿠에 그변요페기누 그버 대자조가 저 하와리 레가 살라스케 우길루누 막게 크라게 달리아 대리 우길훈 마케크라 게 다리리아모 모게 달리겐 저거 저 볼리로 우기크루 미포리 아기크루 하우누 후도 아기크루 하우누 아페뇨도 이디게 달리아모 네게 페뇨포토 카카샤 세비 우츠시야가자 조 기크루리로 모슬라스누 하보 레슬기 비유리로 기크루조조웨 게 페뇨포토 페토세야가자 모게 페뇨폰 기누 보야가자 소하리 레디 우고지도 우누테플리케 que pusipuri homie unume sigaza mori uki group ye gori lady uzizi ga zari tsba mo gishi deri ki krue ke penyo fe khapie nzi ga zo swari lady potezie ke jido ma po chasn ga ba li ro ke zedi fsa go pengu me fe kini nunu suru die ha ke ze ke me thadi person ba screen nu part mo ke zedi Ephesians 5:22-64 hawa vorga bago pette ke zeke methadi person ba screen nu mets bamot deni ha deri ni bible baro ni bible hilirivi idi opo khutsa zare ha deri muli gi mi screen moholie moro ni bible hilidi efesa go pengu mefe ki ni nunu soru die ke zo pette ke zeke methadi person ba pochigi chaye oliro krista mi ki kru isi ke ze person mo Krista ke rununu ni khapie honi ho krkho shlie minufunyo ko ni khapie ni pu ke chutoi ni nufunyo krkho balie ke kilamon Krista ke hu chu sizomon poe themo ke la ke liu ri chasa sutoi minufunyo ri pokimi chu zo sla ke hu po khapie Krista krkho ke batoi minufunyo ko ri hape tenu khapie unufunyo ko krokro balie minufunyo ko Krista e ke hu khidi
su la po pu kha ka shtue ni nu funyo ko khili ji po cha ke me sa ka cha su sa po diepie zitue po khar ke me sa ke lie sidi po thyo po la ke hu bu zivi rh mori ke hu damodi me sa mu jewa kel hola zo sasutue minu funyo gori unu funyo ko khepie uthyo u ke khrem hileja mo unu funyo ko khria ka jamie uthyo u khria mie pori pothyo po chu phu ngume chya chemo sikechu mon kristae ke hu vach jiu tekeroria ka jatwe po su vach mu tekeroria we po mogi tse premier prezo chla haula mie poe po mu po jo khawadi po ki mie zel huta dio sidi unye chpo chata dio how die ke su sebo mu a su se krista mu ke hu zepuya sieri nie ke hupuri nie nu funyo khepie nie thyo nie ke khe ke jam hilie mu min nu funyo ko ke chemiri po thyo po nu funyo huliche NHICUKO NIEPU NUNU NIEKRNYO DIEZELIE HAU PUTU ZOCHLA NIEPU NIEJOR HULIE IKESH HAU HA PRAPI KEJA SADI DIEKHA KESH KERIUZO SILIELI RO NIE VILEDIO MU NIEKEJU NU HRICHALIDIO SIRO MIEPONYOKO NIENYUNYO NU VAKER DAHIE SIGEJU MONA NIEPU TATA MU TAHI TARHOGEJU NU UTEKE SE SIER SHLIE Family Sunday haunu ZHAPU cheke dola udo cheke baki MHAKENGU uthyo zo shi jinu udo cheke ja jinu si ka sa ga ja MHAKENGU athyo zori si mo sha ga ja ke kra ba ga zo sori le ba we mosla MHAKENGU uthyo chba ga da mori we si ba ga da su hinu pu ba mo de ke tho die ki di bo pu ya ga ga zo su ha se KESALI NADI SIA THALEDE MU UGO KEZEDI JIDO KETODIE MOHOLA SHIKE FSAGO PENGU MUSURU HAKI JIDO PROGRESSIONU MEZIDI UGO HAMHI KEZEDIE KOLOSI KO SE KERTE THANU MEFEPO HAKI RINGULALIDO UGO MIKE KRAZOSHI KIKRU KE VIBOE KIMHIAGA KEZUSUHA LEYA MU HOKI BO KETSORIA What is a good family? Mu microboliro perfect family iketse diri seya a ki kruzu lawe vizizo perfect zone here zo idi mori iketse diri sela ya microbole ketse small family is a happy family iketse leya ki kruzu ni ba ya ketse leya de suri it's just a myth mori Kikruke viboe problem bayamo. A good family is a problem-free family. It gets really leya. Di hawari. Getotsimo. Mori hakinimie krukrebaya. A rich family is a stable family. It gets really leya. Di hawari. Myth bozo. Miko bolle gaza good parents give good children. Hakekanu kethozo. Deri Poti betenu hawa ngurizo modaya. Sela good family, perfect family, ideal family idi lebaya gaza hakuha ke kari. Ji zomo gaza suha less more so. Americano Lifeway research igaza ke pele migrobo research seya ke pele migo donu. Mu ugwe tichi hovogada 10 issues facing families today igaza list pose parsa. Kikru we issue kere tho kere zege segaba kere se parga sagunu keri uliro anti-Christian culture isi Christian me joli pechu ge kele kini uliro divorce kiminu fo ke kho ke vagada se uliro business meri thorgada di uliro absent father figure mi ponyo ki krunu ujao chesmogada pengu liro lack of discipline ke petha mu ke khagacha ba mogeda
soruli ro financial pressures sikiraka to fla hakere sejigada tenuli ro lack of communication kikru donu ke fesi chole mogada te thauli ro negative media influence media mu hanyam harago bu uke vepe shobagada te fully ro balance of work and family ha thomu kikru hani ha seketuli mogada se keruli ro materialism mamme hu gada jorli hagwali ro kepelemie kikru donu bhakere kaza thokero goshi 10 greatest and most common issues that today's families are facing mo hawalanu hapo lekeli ro kepele kikru ugo poti nu kethodie kishikia mu kikru jepu gejna kedi bopoya ga ga hawa lela sasa motion ye ga zu ha kelelu nu chido ugo kethodie motion thawe hego kikru zo shiri chithie kezedi khojobo kekhu ke batti bonu hego to karchedi haibalin zde ugori tejo ke vigro bosedi ucha touch moliro ugo haibalin zde ike zedi hego to honi ho chedi tebati kekhu ke bagi hego hichuni bo si perali ga dola tejo se ukikunu se dojga do chodojga do kerchali mu sugoliro f G H idi hego betole F liro be faithful uthonu de thodi chichigasa G liro be grateful ke thezie ke lebu ugi basi gele seuliro H liro mi khohinna gaza be helpful chase haba be faithful be grateful be helpful F G H hagwa sedi hego kikrinori chodo jogodo chliamo de chodo jodo idi hego to honi ho chidi hagwa seke puba ke pusi puri chitiunu ki juwe puri kri segaja tibono ba ke penyo fa viego ke penyo fa kelego mo ke penyo fa diego krin gaja sanu mo gaja seki yu chagaja seke medza gaja tibono ba hajari hawa pushade poliro self-determination or individual liberty how kos seba jetiunu athyo akelle athyo amengu atho chunagazu su se keri thochagaza kelle how kos seba mo ke krimori vodi krisar mie seba individual liberty and self-determination ke kribolali ro sexual identity tefu ke panyafa tefu mie mu theni mie chagaza ha ke bugada kelle mo ke petha di hawa vor ukrisar mie ke vga bugazeri tsaba tenu mie zo shiri tefu min he geda tefu mie zo shiri tenu min he geda mo tenu mie chna geda haigeza u sexual identity un confusion bagada jigaza muba kikri bolali ro kepelle munan hawa seketur teruli mogada irrelevance of religion and faith kepelle ukepelle munan hawa seketeruli mondi sekemen zagada sekejulogada pakki krike kariba de haiga jati bonoba mu hawhala ugo kepelle mu krista kepelle ki kruwe kim himoshi hawa ke pula somosho bigeza tibonoba we ketolesaka saunu paul le efesa go tukajam hodza Greek philosopher Mies segajo boy Huvor mu pozaliro Aristotle isi Aristotle hawaliro boy household quotes kitiginu se kepetha morsho gaza sigaza digrobo se party mi kakrapo diega sogo ha pradi u hogaza cha mu boy pugaja pokelle boliro he directed a man to rule and control his wife, his children, and his slaves properly. Tefubu kikrubundo tefubu ponyonyo poki miembu poki tomiko kek khale mor sogaza control se le mor sogaza uko dili mor sogaza kelle se di poe petha mu ha sala polti ki zoshiri Greco-Roman world no temi kek kra
Aristotle di ha kwa perma ha kwa sedi ke pa thak za cha ma ha hala ki kru thau nu ra hai ke che ke le sedi lu ke ba ti bonu pole Jesus Christa ginu ki kru e kim hi mo shi ke cha ha pu ka sala sha Paul establishes these household codes in the view of the gospel of Jesus Christ. Muhaha, Tido Progili, Fesago Pingu, Musulunu Muli. Paul Pugasahonu set se Kikunu Temi Keperogazono Hase Pusa, Poliro, Minufunyogo, Minufunyogo Keperogas, husbands and wives. Kenyoliro, Mikrunyogo, Hichunyogo, parents and children, Keperogas, Seuliro, Nipu Miemu, Mikityogo. Masters and slaves. Relationship seagoha, where Tasha Mupusha, Mohagonu Chakinie, Kerinie, Kepulianuta. Zido, Christa Kepeleki Krunu, Ponu, Po, Jago, Mujago, Kidibuka, Kepushanatawe. Keriuliro, Unufunyogi, Minufunyogo Jao, Kidibuka. Musuliro, Kepenyofa, Kriprinunu, Uka, Kernyogasha. The wife's responsibility to her husband, godly submission. Efesago pengu mefe ponunu mefe kinyinu hawangulie. Wives, submit to your husbands. Isi minufunyogo ni kapi ni pu ke tsuwe ni nufunyo krokro bali iketsu so apusha. Submit ukha kernyogasha awa chitiunu mike kalari Sike kragawa, puke kragawa, leke kragawa, sikaza taunuba. Kizu ke leu, mu kizu ke petadi ke kravor ke balano. Submission ke zed dieso hami ke kra uniamo. Ke kunozo ke mo society nuri. Potha ke kri ke nuri submit sagaza. Ukabi mi pot sagado, ukakar nyobi mi pot sagado dieso ha. Submission, it's not a very popular word today. Deri verse me fesenu pukabaswaliro submit as unto the Lord. Nye kapie nye pu ketsu tioi ketsu politi suase. Verse me fe dinu as the church submits to Christ. Kehu po kapie Christa krokro kebat tioi minufunyogo nye kapie minufunyogo tsuji ketsu suapusha. The last submission, who copy me Zagasha, Minufunyo bu Kakar Nyopie, Minufunyo Snuga Hawaliro, Sedi Christa Zekemet Zagasha, Mukristake who Zekemet Zagaswa, less morsho. Hamodzam Habo Ugo, Rakramoda Gazuliro, submit Igeta Diesuha, Kepugashagi. Verse Mefe Pono Polem Habo Pusha, Musuro Pet Della Pusha. Efesako pengu mefe pono Christa kefu nunu ni kapie ho ni ho krokroshali. Submit to one another as unto Christ is he. Minu funyo bu kagarnyo bie Christa tse ketze diepu kashem hodze pole mi pet deri u kapie ho ni ho zmo shokeze so hapu periesha musasino poe Minufunyogo kipugasha so halesa morsho. Musala general principle bo ugo hamhodzoring mulie verse mefe ponu. Musala susedi we ukikrunu. Ukikru semorsho kaza pole pokele sunu pubare. Christa ke rununu nye kapie ho nye ho submit to each other. Krokroshali gets so pusha. Pole submission. Ukapie ho nye ho tsakasha hawanu. Get two mogada pubamo, ugo hawales motion. Mumika carry hawaleda. Submission ikesiki. We think that it is inequality. Get two mogaza suhapuban he dileda de suhapubamo. Mori, it is not inferiority. So mogada pubamo. Inferior kogada, so mogada suhari pubamo. Mikekra suhaleda ya. Asala kin pukasha medi submission hawa mikekari di hawa unimodaya. There is submission hawa podiu Podika tomo hovoro, Ugo Bible Greek took a shit yes to have
pati ka tho mohosiro military word bosi military word mu suhaliro it simply means to arrange under rank order po pugaba suhanguli it simply means to come up under musala hanu pugaza military word nu wordum hogasiki pochau zo shiri a sergeant is not inferior to a captain they are equal in value however to have order in the military authority must exist in the relationship or chaos will ensure how ha commentary nunguli sakim hedi ke penya fa order o ba mor so kazala pwe minu funyo go bu minu funyo go krokro u khasil nu ka so ha pusha thakebo ugo human relationship themi ke paro ka zona how ha ngu phia therefore di kikru nu mori ke thodi nu pu ka sigi hawa le ke mesili modaya thakebo le sikinu principal bobaya teacher bobaya student bobaya po order bobaya office nu director bobaya po staff bobaya sports team bonu coach baya captain baya mu resume bobaya company bonu CEO baya head of departments baya mu staff baya uki hunu zo shri dikon board ba pastoral team ba staff ba hago ha pori hago ham hago hai order how haliro nyepo tsomogada ketumogada so hakelenu se parba mo mori tsomogada nunu order how ha se parba mo deri themie ke pero ke zunu kem themie ma che ke zunu order how ha ba mo liro ha to ki hu bori che khile mo da ya ke zala order so ha pa ya mu se mi ke ze ke le nunu ugo less more sho sala biblical submission godly submission how ha ke pugabaki it is submission of position or order not personhood or essence or value how ha leshike kereki tho po me fe theninu ke thodinu me chme chidinguli u ke penyo fe po tho po hinunu themie chsa u ke penyo fe hinunu po themie chsa po thefu mu thenu chsa isi God created mankind in his own image in the image of God he created them male and female he created them ni go to verse how precisely ro repeat se ba so hanguli do God created mankind in his own image semachade deri so ha repeat la sa in the image of God he created them male and female he created them created ke penyo fa se ga so vase verse ponu pu ke so hanguli te fu mu te nu se ga tu ke so hanguli sala ugo submission u khakar nyo bi mi po che ka sa wa liro noe sumo gada noe thar nyogo gada su hanu mo deri order su ha bali mo so gada mo so gazala u khakar u khabi honyo chnu ga cha mu ke krimuri mi nu funyo go bu u khakar nyo bi mi nu funu chnu ga cha su ha buba sala godly submission biblical submission ha leshike Ephesians for you idi commentary bo mohosha achiba do jaga bagi mu ni go prokanamie commentary kesa go bo ke hu library nui sever ba mu ni go vo lesda gori mohosha review anu uni sega ja sikilie ke kumori passage haunu Richard Poikin ge ja pastor mi bo poe commentary hawa thusha mu Ephesians efesa go pengu haunu poe verse haunu text haunu pu ge ja There are 3 biblical qualifications for submission, you see. Poliro, submission is always conditional upon obedience to God. Ke penyofa diezet se gajunu nu u khapye honyo hot gaja su hapuba. Submission is not mindless. Phap porisi modi mor phap poille modi utsikar nyobye ke kru gaja su hapuba mo. It is not mindless. Submission is not about ability but order. No actually give you chile show su hamudi ke penyo fa hiu nu order bo khakasha su hapu gaba mulie musala Miles Monroe we get up where lesser dabo the purpose and power of love and marriage gets up thusha musu nu pwe di hai get up pusha English nu pralaso submission means that a wife acknowledge her husband's headship as a spiritual leader and guide for the family.
It has nothing whatsoever to do with her denying or suppressing her will, her spirit, her intellect, her gifts, or her personality. To submit means to recognize, to affirm and support her husband's God-given responsibility of overall family leadership. Biblical submission of a wife to her husband is a submission of position, not personhood. It is a free and willing subordination of an equal to an equal for the sake of order, stability, and obedience to God's design. Ugo how haleshike. Kapenya fa krpinu ukakar nyoga she po chak krigaba po teru krigaba su haleshike. Salacha keriu unyu funyogi minu funyogo jao liro kapenya fa krpinu ukakar nyoga she. Godly and biblical submission how haleshike. KENNAO liro unyu funyogi minu funyogo jao. Unyu funyogo gi minu funyogo jao. Musulio kapenya fa krkepinu kriyegasho. The husband's responsibility to his wife, and that is godly love. Efesa go pengu mefe pengu nu serekini hakingu lalido. Kolosi go seker tefnuri ngulie. Musunu pole pugaja minu funyogo nigori ninu funyogo krilie mu go pesehi isi. Kinakapu gashamedi. Greco-Roman world nuliro tefumibu ukimie no ke khali mor sogaza mori control seli mor sogaza su ha sekapatha deri pole suze ke thotsu tugezno pulawade nufunyo khiliji love your wives ke so pusha mu popu ke shiki po thakiuliro Christae kehu kridi sula po phu khakashutwe ninu funyo ko khiliji iside menu funyo ko bu unu funyo khil nu su ha sedi Christa ze kemet jisde sala Bible commentator bo pugaza Paul gives the harder job to the husbands where ke thoki yuchidi su ha pusha. The model for husbands to love their wives is Jesus himself. Jisu miedi Jisu e po pukha jisdi pukha jibie ke hu khige se tuidi minu funyo go bu nu funyo khile nu ga so pushde sala a kinpu ga ba les daunu. The purpose and power of love and marriage no miles morno e pulaga je dibo. As a man, a husband will fulfill his destiny and his manhood as he exercises his leadership in prayerful and humble submission to Christ, and gives himself in sacrificial love to his wife. Kachachadi utsikar nyobie Christachadi potopo krimodi pokimie sekeri chadi pokri gasha ginu poe porjao chisli vizo isi. How ke pugabagi seminary no hego ke pathami bo dihai ge bo pugasa a maki boyer kramadayamo hego how ha ke pugabagi ke pathami bo haidipu. A godly woman will have no problem willingly and happily submitting to her husband, who loves her with the same sacrificial love as Christ loves the church. Ikizadi popusha. Kepelemie nufunyo poe. Hakibori po kakernobie Christa ke hu kriyegashu tuedi po kriyagaja nufu jishegedo polar redal hoso. No woman will have a problem submitting to a husband who loves her like Christ loves the church. Where is the difficulty? Kidibola how nu pokere paraiga liro. Many husbands, including me, minufunyo ke krazushui, amhi gaza mi ke krazushui, Christae ke hu kriya gaza ke kriu sidi unufunyo ko krile modaya. We fail to love our wives like Christ loved the church. Muhawahaliro ke puma ugi ke bala, because sin is in us. Ogo identizio no zoshiri tezeu si beviseva kerikito senu. Adamu if unie ke penyo fakiri siko kata. Ke penyo fajo pugashe suha
pelelimo suha khabali modi ke penyo fakiri siko kada ke le suha sidi unyem happepi ke suha nunu ke phumalar kada silia. Human pride. I know better. I am right. She is wrong. Igetza ke le sidi where unufunyoze ke peroga zunu thudaya gazla haidaya. Many husbands, including me sometimes, many times start thinking, I am superior, I can control, I can suppress, I can have my way. He gets a callousity. And that is not the way Christ loves the church. Matthew Henry commentary bobaya ni komi kekari Bible commentary hawa. Jesiba meche Matthew Henry commentary poe pugaza. The woman was taken out of man, not out of his head to top him, not out of his feet to be trampled underfoot, but out of his side to be equal to him, under his arm to be protected, and near his heart to be loved. You see, woman was taken out of man, not out of his head to top him, not out of his feet to be trampled underfoot, but out of his side to be equal to him, under his arm to be protected, and near his heart to be loved. What is the husband's responsibility to his wife? It is godly love. Not just love, but godly love. Unufunyogi minufunyogo jauliro kepenyo fa krike prinunu baya gaja ke kriu se unufunyo krike swazo. Se uliro ukrunyogi nichugo jau kepenyo fa krike prinunu diese chegasu. The children's responsibility to their parents, godly obedience. Efesako suru pomukinya hawa pralamori peteri siba. Pabo lesmo so gezo liro min nyonyo tsudi vorga ba musuliro pitsni chu pette pu wado. Ukrunyo higa ba mi pette kipuga ba so hari leseke. Hichunyo ke medzumi go bizokomo pette min nyonyo tsudi vorga ba pette pu wade. Mo efasako soru po nusiagi mohosiliro min nyonyo bu PAKENYÜ chasunu get so pusha poliro obey your parents ukrunyo diezechagasa can you liro honor them ukrunyo hugasha chahani hazo ukrunyo diezechagasa so haliro we ukrunyo krokro luke bache we udiezechasomosho de we konyobo kripa katanye dynamic suha Deri ukrono hugaza honoring our parents is for a lifetime. Ugo chido hawa minyo sidi vorgaba bete hawa leshike. Ukrono diese chigaza ukrono hugaza hawa nu poteja gaba soha pusha. Weki di wala ukrunyo diese mu ukrunyo humo shoga. Kinha pugasha Ephesians for you idi commentary tugashu nu ngugilie. Chase hago ha. Ar chase gazla se gazashido. Why should we obey and honor our parents? Poliro because it is part and parcel of being a Christian. Kepele miet segaza ujazo. Because parents teach us by experience and we don't have to repeat the same mistakes. Experience suha sidi upetaya. Lukasha suha sidi upetaya. Mu ubunu suha repeat smorivigas la se upetasia mu wes lanu ukruno beledi udieze mu uhusamosho. Seuliro because the Bible says so. Keto die pugasla we ukrunyo diese semosho mu ukrunyo humosho we. So la the children's responsibility to their parents, godly obedience. Mo kepusipuri efesago soru ponunu se hagiliro papo pugajo liro in the Lord.
NIEPUKHRIE-E nikronyoko diesele ke so push ugo hauya ha less more so musulano diese ka ba liro godly obedience ke so hapu ba blind obedience so hapu ba mo mi ukronyoko ubu me daje ro me dadome ukronyoko ubu hapu tu ke mo so ha chiji ke tho diese ke ther ga da ma to chmo so di ugi pu ke da nye we so ha chije do me so hapu ba mo Selano pole pu kerja NIEPUKHRIE-E nikronyoko diesele. Kepenya fakr kronunu kepenya fa dieseuze. Kerhegezunu nikronyoko diesele kesuso puwade. Godly obedience is different from blind obedience. How haleshake. Mu minyonyo tsakapa petizo shiri NIEPUKHRIE-E kepenya fakr prinunu mu kepenya fakr prinunu parya keja diese mu theru su hakapi ukronyo tsake diu mu thelauli ro unyonyo gi mi kronyo go jao kepenya fa krke pinu utahi ta hogasa the parents responsibility to the children godly discipline verse thelao apushdo siro mi ponyo go me kronyo go nyonyo nu va ker dahi sigejo mona nipu thathamu tahi ta hogasa nu utheke se seriously kinepukashe medi THEJA Greco-Roman War nuli rom ye ponyo ko hai po context muli rom ponyo ko hai unyonyo mo ikipku petagaja parents fathers were not just the head of the family but they were also educators of the family me ponyo ko hai u stiu nuli rom petagaja uri education khabi unyonyo chus ke uri uponyo ja ke so hanu baya jido so ha krisade 제도 오고 레스키고 바데 모니주니고 보디 레스키는 누 파시게레 저 바데 THEJA리로 수하 미 보녀로 우자오로 수데 무슬라 미 보녀고에 우니뇨 베타가지기 우바가자 우바 세리오 베타가자 시게 저이 치야시 뭐 볼리로 he advocates a more gentle approach violent ge 저다야 데 볼리로 gentle approach po 세가서 수항물이 Ninyo worker dahi. Sikecho mona ni pu tha mu dahi tar hokechen nu take seriously isi. Me popogaja the problem of today's children is not just the presence of evil influence in the world, but it is the absence of emotional, psychological and spiritual strength in the family. Me popogaja chitiu nu nichunyo me ko problem uli ro ki junu ke shouzo ke mo ki krunu ro fagiza mu thenu nu uchike thepfu ka sha ba mo ke talazo it is also the absence of strength spiritual emotional and psychological strength within the family pasidie po thethanu pugaja my son hear the instruction of your father and do not forsake the law of thy mother. Mpo sem bethagasur kramoda hichi hernaliji mu unjo bethagasasuha khawa hichi iti pusha. Mikronyogo uja godly discipline. Kepenyofa kripinunu, kepenyofa medonunu, kepenyofa diezionunu. Unyonyota hita hogasasuha ujawe. Richard Koekin ge po commentary nu pula ga hakim hi ko hase pothela chawado there are 3 essentials for raising children you see po puga polio it takes a church to raise kids so turn up kinyoliro it takes a gospel to raise kids so speak up seoliro it takes God to raise kids so pray up. You see, unyonyo petagaja tahita hogaja no chase agwa. Ke hu boy unyonyo se share some more. Sala ke hu fulije. Delike view somewhere away unyonyo krohiligenza. Sala puslije. Ke penyo fa somewhere away unyonyo te se share selegenza. Sala ke chatslije. You see, turn up. Speak up
and pray up. Jido kezedi jadi hagoha leka salashike. Krista kepele ki kruponu. Mi ponyo, mi jonyo, mi krunyo, mi nyonyo ujae kidibuga. Kerio liro. Unu funyo gagi, minu funyo go jau liro. Kepenyo fakr keprinu ukaker nyogasha. Godly submission. Kenio liro. Unu funyo gi, mi funyo go, minu funyo go jau. Kepenyo fakr keprinu KECHA. Godly love. Ukrunyo go gi nichu go jau. Kepenyo fakr keprinu DIEKEPU. Godly obedience. Unyonyogi mikronyo go jau. Kepenyo fakr keprinu utahita hogaja. Godly discipline. Pole minu funyo, minyonyo, mikronyo go tahita hogaja no petenu diebo segajo liro NIEPU nunu Krista la ikeze Yesu hase. Hapete sevor kepenyo faze ke kekasha. Hapete sevor Krista ze ke kekasha. Selano submission zoshiri, it has to be godly submission. Love zoshiri, it has to be godly love. Obedience zoshiri, it has to be godly obedience. Mu discipline zoshiri, it has to be godly discipline. Hakekari pushade deri pukashanu kepenyo fabu jedo jasdi ernegile mo po THEJA go mi popuki ko ki bali etena go hakianu po thela chile tomu kepenyo fakaziwe. Bezie Pastor Sato. No jedo ke thole shinu thubi ke ba ki kru kim he mor shoshi tse ke za minyo se ke shla. Rene ke limi pette THEJA ngu ke लिए belewe. Mu uki hunu vor ke prokora ke ja ki kru pette bu Kristanu ke ba ki kru THEJA ke fa ki kru chpretene. Ugo tie ke ze pette sia thali di tsali khu krepodi hete tha Jisu ke peleko que se dit à l'IRALU que l'île l'homme. Si Italie que vit bien, peut-être que c'est si Italie l'homme. Take as the Ukaka Salabi Capino Fatsigili, Mukapino Fadi, Nagasu, Mezidi Ukabe, Diu, Mukapino Fatsigili, Tibo Bakilike, Minufunyogo, Krista Krapinu Ukaka, Nyokas Ukap, Unufunyo Tagasa, Minufunyogo,
Krista kripinu nu funyo ko kri gasha mi krunyo ko Krista kripinu nu unyo ta hitar ho gasha mi nyonyo ko Krista kripinu nu ukrdi ze chegasha ke zedi u khaga salapie mi popo gazu khaga salapie ke pini futsigele tibo cheleke ke ze metse ke tasle me potelano ke krini bu hego poti bavudo pomagare wala thezia ni bu yem ye pori chedo vichidi mori ki group pori chedo vichidi vorba mozo yego ke pugelim hi yego pe tezo shoi ni bu kepele ki kru chegelie musizo como utyo u ki kru zedi kershono ke pekro ka ba ti honu ni bu he tatso he chufu ga za tu fudi he kere he chufu ga za tu fudi hakya krano si chomo ga za chit chole mo ga za hago hari tu fudi mo juno vor ba we ni bu zala he ke phuma mie ga za ki krusega jono chuchulia mogaza ki krusega jono hakya kranu jiri he chuchulega mahagori phralasia we mo chuchulega mahagwala ke job wasji ji do minu funyo chdi vorga bago minu funyo chdi vorga bago mi nyunyo chdi vorga bago mi krunyo chdi vorga ba peteburi hakya krimo deri ndie phrakelie mo ndie seka zaga shawa nuledi hegobu haki anu potela tsawa hezochi dei ni pu hegobu ndiu chezesligivi no japie ki kruche di vorga ba mi nu funyogo mi krunyogo mi nyonyogo pe tetsuchi no her chaga sawa hebunu hekelhunu sel husligivi ki krunu se honyogi husligivi no hego mi popo go cross ji dolaga banu inke ma sorrowful bu hego mi popo go chathamu zetu kele tsuji Jehovah bu japie netlie mu nze baliji Jehovah bu pozipie va pezilie mu nkrie mu mejegeli tsuji Jehovah bu pozipie meholie mu nunepie ntsigeli tsuji amen te pezie ugo ke pesige za chakeni se ka za shidi tukele tsudo kiriu liro senior choir ke hutsili ro aki anu sali ke doje badosi sala senior choir members ko peteri balasji se ke niuli ro vorgaja ke shoke huche September 24 nya senior citizen sunday ho habadi ba mo hanie ami huzo ugo ke hu advisor chega ba pukor DIEKEPU tise so mu nye ke hu bori u krunyo ke chaka chimi go zo shri zevodi aki anu keze ke pe cross ji mu kunyo ko bo visher hobadi senior citizen sante hanya ke zedi ke ko thodo we ke sui se ke zasia mu sante hani le ke zedi cha he bala ke so ha chudo sala su hari lebadi for ke pe ko phes ji pette ko pezio